angazi kwakwenze njani bathi angathi ingoma kanjani masibulele Nkosini siphakamise udumo manini asivumelane la ukuthi sizoyicula le ngoma mase siyayeka Amen. ukuze ngibize omunye umuntu siyavumelana yini ukumphathi thulani manje ukuthuliswa kweprefect mina esikoleni ababethi linigade ningabanga umsindo. Thank you Jesus. Ethi bhala abakhulumayo ngababhala manje mina. Woza thi inkosi yami abantu bafuna ukuza uNkulunkulu. Kodwa ke thalala thami.
Jesus.